assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu salmini on ɗo musidɗo moɗon on ba mamadou baylo mi lando si tawi ɗon e jaam yo allah waɗir noon min on ko jaam sengo ko micro ɗo jaam pewndi ɗo laggine ɗo micro noon fof jaam e kisiye mercredi 8 janvier 2025 22h48 minutes haray fuɗɗoroy ɗo kumpito ɗen haray ka parti meɗen IFTG haray no humpitorɗo ɓiɗɗen noon cadre ɓe ɗiɗo ɗum noon haray ko ceerno mamadou ba pita centre haray mo boyi andi haray e monsieur mamadou aliou diallo monsieur mamadou aliou diallo haray ko oɗo woni secrétaire administratif fédération ratoma 3 haray monsieur mamadou ba mi présentata on ɗon haray ɗon andi ko hombo haray ko hoorejo ko IFTG haray communiquant jo wakkiliɗo haray no humpitorɗo noon ɓawo ɓe nangugol ɓe weetay manifestation jiɗin haray humpitike ɓawo ɓe auditionugol ɓe haray ɓe défériɓe ko tribunal premier instance de diskin haray dixin haray o yafotol haray ɓen ɗon ƴetti décision kañum kadi feƴƴi waɗugol ɓe ko ɓennata comme mandat dépôt haray ɗum ko sokugol ɓe haray nini ko ɗum fewndi haray ɗen tori Allah yoɓe hetto e hoore jaam ɓe kisi no ɓuuri e yawde no ɓuuri e newrande haray kanko ceerno mamadou ba pita centre haray e mamadou aliou diallo haray une fois encore ɗen tori Allah ɗen tori jama on kadi fof mo ɓe yo waɗi ko wawi ko ɓeɗo hetto e sifa mabɓe boyi haray no humpitorɗen noon kadi parti meɗen on hino jokki fino ɓe hettora ko ɓuuri e yawde haray ɗen continue noon kumpiteɗen haray gartay e o ko feƴƴi ɗo hanki ko tribunal premier instance de sengo talum haray no humpitorde noon kanko président de modèle ɗum ko aliou ba haray o ɓawa o wawano condamnede ɗon hanki duuɓi ɗiɗi haray noon ɗen gandi ko procureur on kadi ko duuɓi ɗiɗi landino haray gandi ko juge on ƴettu tun décision haray confirme ko procureur o landino kom haray ɓawa ɗum ɗon en yi réaction je wawata artude ɗi fof waɗuɓe réaction ji ɗin laguine ɗo haray ɗum noon ko fuɗɗori président meɗen on Ela Sellou Dalen Diallo heeɓi avocat ɓe ɓen heeɓi parti modèle on heeɓi avocat ɓe wonɓe ko won avocat ɓe ancien baro no so ƴette wona exemple maître Mohamed Traoré wano maître tigui tigui mi wawata on contande waɗɓe ɗo réaction ɓen ɓe ɗuɗuɓe waɗi ɗo réaction tigui tigui on holli ɗum ɗo wona saria rewa ɗon haray arten e nde yewtere ceerno monene bo ko waɗi ɗo kanko kadi fi aliou ba se ina jokkiti ɗo kumpite ɗen haray no minniɗo noon arta e yewtere ceerno monene bo nden haray ceerno monene bo mo waɗi ɗo yewtere fi ka aliou ba o haray o inni wo c'est une honte c'est une provocation c'est une injure à la personne humaine o inni wo ɗum ɗo woko hoyre ko ɗaɓɓitugol ko provoquegol jama on tigui tigui o inni wo justice on wo berko jama on hoolinoɓe ko jama on woni e darde kon hande kañum kadi confiance ala ko lutti ton wo nde ko ɓe waɗi ɗo e hoore aliou ba kon ara fellintina ni jama on ko boyi e sikkuno dañƴininoɓe kañum kadi ɓe change ɓen andi ɓe changeata haray ko yewtere kanko ceerno monene boni o inni noon o inni wo fewndo ɗo ni général Sadi Ba Coulibaly ancien chef d'état major on maynoɗo ko kaso haray wano colonel Célestin haray docteur Dioubate o maynoɗo kañum kadi ko kaso sengo kankan o inni wano ɓe nangaɓe ɗo kadi ɗum ko fonike Mangue Billo Habib Marwan Camara Sadni Manga o inni wo ɓeɗo wo gonɗi ɗi wulleten ɗo yawgol ɗo e gaburuji mayɓe ɓen maɗum e kasoji e sokaɓe wulla ɗon ɗum ɗon nafata ha yiye fus ko honɗum ɓen ɗon besoni o sayɗo ko honɗum ɓen ɗon hato jini e meɗen fewndo ɗo ko yen daro dankarano ɗen wakkilo ɗen koɓe wonno e dartanade kon fiyo gonga tabiti ko leydi meɗen ɗo koyen foppo koye wakkilo ƴetten courage meɗen on daroɗen nden darde ko ɗum ɗon wawata e yaltingol e yo soñdia ɗo mi ɓeyta ɗo noon seeɗa si innamo ɓe yo daro nde darde buy inna ɗo manifestation gaynata kono no buy no woodi ko wawi o sayi ɗo en tun hiɗa wawi torade Allah allahu on ko jaabinowo ko torakom haɗa eɗen tori Allah yo ɓe nangaɓe ɗo hetto e hoore jaam ɓe kisiye ɗum noon ko fuɗɗori ceerno mamadou ba hewti aliou ba en hewti fonike Mangue ɗimmoɓe mabɓe ɓe foof yo Allah yaltinɓe koɓe woni toon e hoore jaam ɓe kisiye tawtodiren e mabɓe continue combat ɗin fiino leydi meɗen ndin ok ɗo e gayntade compité ɗen haray buyyi hande tigui tigui ñallal ngal ha surtout telen kikiɗe ɗo hari caddu hino sofi eɗen andi noon kadi caddu ko honno ɓe lamoraɗi duuɓi ganintin ɗo kono noon haray yi ko kikiɗe ɗo ɓe inni wolo situation est sous contrôle haray ko porte parole de gouvernement on ministre des affaires étrangères on ɗum ko woni porte parole mabɓe on ton hiɓe innamo Abdourahmane Koule Mala haray ko oɗo woni ko holli haray ko woɓɓe go falno déstabilise gol pays on kono ɓeni wo tout rentré en ordre wo haray foppo arti e lawol haqiqawol kono woniri wona no woniri haray ɗen heɗiti harata en arta e actualité ji ko fewni ko leydi meɗen ga
haray no humpitorde no de haray laawi ɗin kadi hino soñjude jama haray humpitiki hanki mardi 7 janvier 2024 haray accident waɗi sengo tamagali ɗum ko hakkude Mamum e Kindi haray bilan 4 morts et 2 blessés haray yimɓe nayo woni ko faati e batte on accident haray yimɓe ɗiɗo woni ko barmi ɗon grave haray noon ngal otowal ɗon ko iwrunogal booje ko e nder préfecture Dalaba on ngal sutuno Conakry on ɗum wonno saabu accident on no humpitorde noon wo ko e pongo suti ɗon fottugol to ngal no suti ɗon fottugol e camion o aami noon tawi camion ngal no ari ƴetti tigi tigi e parti makko fof o inni yo devi haray laatingal renversé haray ko noon woni saabu muɗum haray no humpitorɗe noon haray wo ɗiɗo mayno ɗon sur place ɗiɗo maayi hakkude ɗon e ko labdane Mamum haray ɗiɗo ɓe barmuɓe ɓen ɗon évacué sengo Conakry haray ko ɗum humpitiɗen haray ɗen tori Allah yo Allah yaafo yo Allah hisin jama on e laawi ɗin haray accident ji ɗin hino tiiɗi ko leydi meɗen ɗo. Ok haray yewta ɗo fi sport football haray sport football haray hewtiray ko CAN confédération africaine de football haray ɗo ko FISA noon si innama SAN haray ko coupe de Afrique local on haray joueur ɓe wonɓe Afrique gaɓen mo be ko pays muɗum e représentant ɓe ɗin peeji haray noon ɗen andi lagine qualifié haray noon humpitorɗo noon hikka ko sengo peeji tati woni organisde ɗum ɗon ko wano Kenya Tanzanie Uganda ɗen andi kamɓe kadi organisata coupe d'Afrique on haray noon ko so ɓe organise ɗum ɗo après ɓe organise ɗum ɗo kono haray humpitike ka fof haray confédération africaine de football laamiɓe fi ballon on Afrique ɗo haray ɓe holli de woɓe ɓeyditi budget on ko yaata e 75% e nder on 75% wo haray hikka kala ƴettuɗo trophée on o heɓay 3,500,000 haray ko ɗum ɗo woni tigi tigi on ko nder ñaari yaasi ton haray 3,500,000 woni ko ɓe waɗi ton hari ara num ko wo ko 75% woni ko ɓe ɓeyditi e nder temedere on ɓe ɓeyditi 75 haray ko ɗum holli tigi tigi on e coupe d'Afrique aray ɗon kadi hino saati ko ɓeydite moƴƴa no humpitorde no haray noon en anditine o compétition ɗo ko e mois de février arayɗo ɗo woni ko fijata haray noon lagine no qualifié ɗum no fi kalleɗen andi ko lagine qualifié ta kom haray importance sino to moƴƴa ɓay ko drapeau yowoyte toon kono noon welo ngon koko raɓɓiɗi si tawi kadi ɓe gañike tawa jama hino soñji ko leydi muɗum ga saabu koɓe gañi kon si ɓe perdi tawa leydi hino ɓutti yen jokkiti ɗo kumpitoɗen haray en artay ɗo e ndu ɓatakoro iwrundu ɗo Amérique hewti lagine ɗo haray ko iwri ko gouvernement de États-Unis de Amérique hewti ɗo gouvernement de lagine on haray CNRD on haray ko honɗum woni immorde ndu ɓatakoro ɗo ko honɗum woni immorde o lettre ɗo haray ko saabu transition on ko meɗen ɗo haray no humpitorɗen noon ko 24 mois wonno ko lagine signidi kañum e CEDEAO haray noon toɓɓe buyno toon ɗe ɓe yewti e nder ndum ɓatakoro haray toɓɓere aranere nden hiɓe yi ella jano ko lagine wawari respectugol haadi maɓɓe ni kamɓe communauté international surtout CEDEAO 24 mois fi transition on ɗo ɗum ko mois de octobre ɓe i holli ko mois de octobre wonno ko mois de octobre 2022 wonno ko nduɓata pour signa ɓe haldi ko nder déjà 24 mois nder on 24 mois ɓe waway wadde ko waɗete kon fof le 31 décembre hara transition on lanni lagine ɗo hara partir de 2025 hara ko civil yarata ko pouvoir ɗum noon waɗari haray ɓawo ɗum noon kadi ɓe yi toon kadi toɓɓere wondude ella kon ɗum wonta on ella ko tawgol le 31 décembre 2024 haray adresse à la nation ko kanko président de transition on o waɗi ɗo kon o wowli ko fi transition on lagine ɗo woni 2025 haray ko hitande élection kono data e fuu so waɗade haray États-Unis d'Amérique no landi gouvernement lagine on yoɓe waɗu tout possible ɓe organisa ko wiyete comme élection libre et transparence et crédible taw ko jamaji lagine ɗe fof wawa participude muɗum fuɗɗori société civile on hewti parti politique ji ɗin hewti média ji ɗin fof tawa waway participude muɗum média ji de grande écoute hara jama guiné on fof waway tigui tigui on participude e ɗum ɗon yoɓe finalise ko wiyete ɗo constitution ko ɓuuri e yawde yoɓe waw organisude élection ji har ko libre won ɗum transparence tawa ko guinéɓe ɓe fof waway participude tawa ko guinéɓe ɓen fof waway participude noɓe holliri noon ko nder ɓatakoro haray ko ɗum ɗo woni tigui tigui on toɓɓe wonde important nden fi ɓatakoro iwrude États-Unis ɗum ari lagine ɗo haray piiji buy no yewta toon kono ara koɓe yewti kon fof ko fi transition on haray ko ellaji ko CNRD on waɗi kon e koɓe duwa waɗude kon fi no civil ɓe ɓen artira ko pouvoir